Ketheka wirigiro bwakwa ni ati no ithirite uri na Jumatano 22 mweri Jujo mugwanja 2026 nimbeto akabwe mutharimi ngucogere ngatho cia mwanya ni bwega nontu bokuthura metha ya nteto nontu bokugitwethia irairi na gweta kathetuneka amiru nyokorurwa kutingatira kini mitandao kinandi at Meru TV Kenya nya kwamukira nteto bure gutunduka dena odena aguntu mazaka kwani mazaka makanzi kwani makanzi ritho riandiki betu ba nteto rekianganga maturene gutigira nayo ya kuigie ni ya kumurikwa inyorira gitari ntwiko rikinyete matemwagi siasa najo jakiarwa kiri ilingo bia siasa ketonge yake bagita na mbere kuringa siasa omuwao ni CS Geoffrey Roko ora nwe aitete na mbere kuringa siasa shakirima giatora ni siasa ya DCP etikalenge mathaga yao kiri munini wa rais Professor Kithure Kindiki nontoba miarieke ya ruarua ya kurega mantu ya kirima kugitanwa ndeto ishia kirima giaturanwe nishariritwe ni wari governor wa county ya Meru Kiraito Murungi urameneretie miario akiuga kirima ni kimwe siasa ishia Roko na barabangi bakundira kaune kamwe nwekea ka siasa shakirima giaturanwe akibameneria ni siasa akuga ni shampado riboti duranirina gutarirwa ni Jeff Wagituma Kiraito Murungi na regene na miario ithirite kiarua ya gwaturania kirima gwikwa kiri kimwe o gitwire kiri kimwe na kinyanto bakiwa kigawe twakithiro na tugakwa tugitigo ariku so we disagree within the house yoro tumu twakarana na bawe na ngina na bebe na ukitha kwina gatuma kidogo waya nturene kune nigatuma kai kiremene agosi kirema still together nara kinya ugite kirima gitiumba gwaturanwa nontu pa biashara ntubethirite bagitanira kinya bangi kuguranira then itu tonyanite muno nontu ndakashia Meru irigure ne giku ni nyingi sana ari ba giku bara Meru ije ni ba bingi muno biashara ya tuthithia kinyo geta mutindo biashara inene ciantu wa giku iriku na weta wa giku Nairobi kinya Nakuru Ameru ba ino ba bingi sana tutonyanite muno ntu tutimba gutigana but different ndo turantu bamwe na bwakya kuona rike kigania ntu ni rwarira bukuga one term na two term kuruki mutongeria ujo ndugeto karende tu Mount Kenya yonde turantu bakirima nontu siasa ni mantu interest tuone nomba kwe gitene kiu kirema kya benefit awatura nembu awatuge ku kuti muntu wikubanga violence ekwa kinyera butenda garaira ataya karira ntu ankubuna geta tio tuna police yeu omutongerio golo kwenda kweja kwalia Meru narekerwe eyaria yawe ashitire uongearia yawe gitata ashitire batu tubadikerie kero tukondo dikerie muntu kara mundene yoku karanja ukidonjirene Aturanwa ni shiari tunya ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki kiri ndio ngeke ya Machakos na rea arurere mirandi ya kithirikari ile obishisha migunda anteresha kithimani na rea augite kirima ni kimwe ninge kimeneria irakuga ni siasa shampado akiongela DP Kindiki na ameneretio tumiri bwa